Ile suafa malo tato li o Yesu Keriso e toi fo lofa ma whaatalofa toi fo i neita e a fo. Le fo mai e whanu mo le leilo watu no pele sa moa. Tēnā ni fo i le tapo inga so tato watu no. Se oi o le tala le lei so se maotama so se lawa. Ia ea fo i le tapo inga le o tato tu asina sina. Ma lo ile nei tai a fo ma lo le soifua mamia ma lo a fua i laua maua le alofa silisili ese o tatou tapa o sili langa le o mwhai e foi o tatou toe au lia mai le nei aso fo o se whaamanuianga mai le tua e whakoko i lo tau soifua na so unei ola vai le whatalo whatuai i le nei tai au o le aso walu le nei o le masina tolu o le nei tausanga luafe luasfuma lima e toi o whalofa ma whatulima tuai le tautua ma lau nanga Global Kingdom TV. Nei tai au ia toi sa moa le atu pele, e a le lau o le tala le nei, i le tino Keriso, le upa ia ma lau whatuatua. Ta lofa lava. E le whangaloina le whatalofa i tatou aol malo, palmia ma kapineta i maise, ia o mamalu faala palmene mamalu faala tunu mamalu faala tala le lei ia malole tawata i malu fo lau ne vayaso e lava tal tununga sa luka tato fo lau ngal ngasi malo ia fa taile li o lana pule fa soa malana miotonu o lona le lei malona mate sau ia leo fai e onto e tai manuia mai lo tatu ola i le nei aso ia o se aso e whapena ona fai ma vavenga i o tātou tangata o ana lese anole tua e tātou te le mai loa pe tātou te ulia mai le nei tai au ai o lona lofa muti vali o lona anga le lei ma lona lofa muti vali o lo o muli mai peia te i tātou i aso uma o le tātou fo launga ma le tātou savalinga. Me lea ua e manu tu te mawhaiva le neiva i aso fo i la le vi inga i le tua. Ona o lona matautia ma lona manate lea ua mwhai o tātou ma lia meni nei tai au a o whatatena fo isi o tātou atunu o i lona sapati pa ia i so o sei tūlangi lea ua tāpena mo le sapati whaatai le tua lea ua tātou toi au lia mai le nei aso fo i lona lofa sili ese e whatalofa atu tātou ai ngai lunga o penga te whailangi whaionmaua mai tātou morning devotion le tai au o se whala i au ma se malosi toi tutula au atu i se tātou atunu mai se le savalinga le au pa ia ma le whatuatua ina ia auane i ai se mea tau leanga ina ai auane i ai se mea tau sala ina ai i tātou i le aso Keriso leanga o loo a ngai mai le aso le tua o loo a ngai mai le to sao le tua ia tātou tutu mau ia tātou whamaoni ia tātou whetausia i le whealofani o le auso ma ia tātou alofa o le tasi leisi o le fina ngalo moni le nao le tua. Me la lea whatalofa atu i tātou ai ngai lungo penga te whailangi whatalofa atu i le tofine ia pua le mamai Nancy ia por tofine fo ia ngale le ia ngalofa o loo i loa i lungo le tātou o nanga i lungo le tala le lei so se upenga te whailangi talo whatu e toa to fina pele i le li ma lo le tau ata ili nei tai au ma lo whale usu e tali tonunga leo a ta apesi o tātou atu no i whaiva alofi au le nei aso i ia le tua alo whatu anga le lei e whatalo whatu fo ili nei tai au ngalu mani mana Angelina Lila Sangala ia tina i ngalu mani mana alofa tele mo oe male ainga malo fo ile fa malo losi ile tua malo fina ngalo fa taile mafuta mai ia fa pe fo ile to fine ya Shirley Laban malo le soifua manuia fa manuia le tua ile ainga le Tinaya Joyce fono imona malo le soifua manuia fa tai fo ile
au ai mai nei tai au ia o le ase fina ngalo le atua mo i tātou ia o tātou tāpena tu fo i le lava yaso o foto ai mai o le vai yaso o manuia o tāpena i le atua mo i tātou alofa atu Joyce manuia fo i tāpena ngol nei sapati Sarah a Lili o le moana sau i o sia va eli whaaftaitele le mafuta mai whaamanuia le atua i le ainga fia lava se mea o lo mafuta mai ai whaamanuia tele le atua Fuatino Slade whaaftaile mafuta mai whaamanuia fo i le atua i le ainga i Melpone ia i ia le atua le au tātou lau lo sila whailunga o penga te whailangi ngā tau soifua o whaamanuianga sautua whawhawha o le atua mo i tātou manuia i nei, manuia i ngā manuia i tātou uma i lea lofa tu noa o le tua whaaftaitele ia whapea fo i le usua au auna ia whaafawina tani elu a lofa tele mo o le usua e maisesi o tātou a inga i papa toi vi ia le tua o le tai au nei i le ngai mai o si o tātou a inga e maise fo i o le pale mai o si o tātou a tunu i le neiva yaso a o lolo wā ma ngase a fo i si o tātou a tunu i ngase a malo ele ngata fo i leo so se faiva o lo whenga iai o tātou a inga i lava talitonunga e le o asa lava se aso ma se tofotofonga a o ni whaafitauli ma ni puapua ngā tātou te whaafsanga i pia ia e mai se lava e le o tuaunoa inga i tātou e le tua leanga o anga i mai pia le misiona le li o le pongsa ia e whaaleanga ina le whanau le tua le mea le nei aua nei ngalo ia te oe lo ainga le ainga o le whaatua tua le tino ke riso a wā tātou te le o tau matangata a o a le isili o whai pule o le li o le pōliuli ma nganga leanga i mea o le langi i ia le tua o le mea le tau wai on tātou a tango atu i le o futau ato toa mai le tua ia e whapena on tātou tauina i le tau a whaaleanganga ina ia aua ne i whai leisi tangata o le pale li o ngā luenga le tua ma o tātou fili o tātou umalava o le whaatusa o le tua na whaia i tātou e fōlinga i a te ia o tātou o whanau le tua ia aua ne i ngalo i a te i tātou o lo o nga i mai le to asao le tua mai tātou te le o tau matangata a o nganga leanga o te moni o a li o le pōliuli o whai pule uma o le pongsa ia le tātou te tau i le nei i nei vai taimi ia o tātou whaasanga tupe le tua mele o tātou morning devotion tai au nei o tātou o le au whainga luenga whaatasi mkeriso na ua sila mai lunga o tātou porokalame o lo iai le tusi whaitau o le lua kornito lo mtau poe ono lea o le ta oto ai se whaala i au mo i tātou le asol nei ina ia tātou tā pena mo le sāpati o le tua e mai se fo inisio i tūlangi lea ua a mata le aso muli a ngai atu le sāpati ina ia whai tātou o le au whainga luenga whaatasi ma ke riso o ke riso le ulu o le kalesia o ia o le taitai o ia o le kapiteni o le tātou sā o tātou o le au whainga luenga whaatasi ma ia mela lea sa moa lo mai o le a ngai le tātou morning devotion nei tai au e tusa ma le tātou tusi whaitau ia e maise o le fina ngalo le tua mo i tātou nei tai au whamanuia le tua i lau whaafonga mai mo mai whamanuia fo i le tua e tusa o lau whaitau i lana fionga pa ia ai sili o lau whaalongo i le upo le tua waife mai le fionga le tua e whaatau no uina lava e le fo i fua le upo le tua se ia whaatau no uina le mea na au uina mai ai le tua lana upo so le aso le nei a o e whaafonga mai sa mo le tunu pele lo ainga i le tala le lei e le fo i fua le upo le tua
se ia whaatau uina le mea na auina mai ai. So le upo le atua i ilo na wha moi moi mo so stangata soifua. O le upo le atua e iailo na taunu unga na auina mai ai le atua i le nei lalolangi. Lana upu wa liu tino wa na ia tu ua ilo na mamalu i le langi. Ai a fio mai le lalolangi. Ina ia maua i tātou le saolotonga ma le whaaolatanga ia Iesu Keriso. Mai lai o le fionga le tua. Whamanatu e le apostolo i le ekalesia i Korinito. O tātou o le awhainga luenga whaatasi ma le tua. O tātou o le awhainga luenga whaatasi ma Keriso. Mai lai o le apostolo i lana ai oinga i le ekalesia. O le mea lea mātou te ai oi atua ia te o tau le ainga o le atua. Korinito, ina nei talia fua e o tau le alofa tu noa le atua. O le alofa tu noa le o le atua. Ina ia aua nei talia fua e tātou le alofa tu noa le atua. We are workers together with God. Fe meila i o le apostolo, I beg you, Corinthians, I beg you, don't let the grace that receive from God be in vain or be for no thing. I ele tua. Mātou te ai oi atu Korinito. Ia te o tau le kalesia Iesu Keriso. Ina nei talia fua e o tau le alofa tu noho le tua. O le ale winga o le tala. A o mai fe vai vai a inga. A o mai mahasenga, a o mai whainga tāma puapuanga. O na tātou wale, o na tātou whea lofani pēa lava lea. Awane a vea ia le luka o tātou wholaunga, ma le o mai o tofatofonga ia tei tātou. Tātou te talia fua ai le alofatu no le tō ina mai a tei tātou. Me altala la apostolo, ina nei talia fua e o tau Korinito, le alofa tu no le tua. Le anga o tātou, o le au whainga luenga whaatasim Keriso. Don't let the grace of God received from God be in vain, or be for no thing. Amene, o le taimi tātou te whewaiwai ai, o le taimi tātou te le alofa i o le tasi leisi. Ua talia fua e tātou le alofa tu no le tua. Fe mea le fionga le tua. Ina nei aua nei amo whaalenga tasi mai le talitonu. I ele li. Ina nei talia fua e o tau le alofa tu no le tua. I ele li. Me leo tala la apostolo i le kalesia. A o le aso le nei. O le taimi le nei. O le tausanga le nei. Tau te talia ai le whaolatanga a Iesu Keriso. I ele li. O le aso e whaolaina ai o tau. O le aso e whesoasoani mai ai le atua ia te o tau. Tausanga le nei. Aleluia. I ele atua. O le ai oinga lea ma le au ngani mai leo le apostolo i le kalesia. Ina ia aua ne ia. Aua ne italia fua e o tau le alofa tu no le tua. A whai o tau maua, mai le atua lona alofa tu noa. Ia o tau whea alofani. Ia o tau alofa o le tasi. Ia whe pele ai o tau. Ia whapena ona whea alofani o tau. Ia leli. Whe mele o tala la fionga le tua. Mai le o le apostolo i le kalesia. Koe ngito a o le aso le nei. This is the day I heard from the Lord. Amen. This is the day of salvation. This is the now, the year, the season, the salvation of God for you. Amen. Mele o tala la fionga le tua. Mele apostolo. Ua mātou le tu ina atu se mea ia te o tau. E tau sua iai o tau. Ina ne itau le ngaina le ngā luenga le atua. O le whamnatu le apostolo le kalesia. Korinito, a wāua mātou
le tu ina atu ia te outou se me tasi e tau suai ei outou e leo le ata leo le whaolutanga ke riso lo tātou olai sa mo le atu no pele na fio mai o ia e whaile tongi yola mo i tātou e leo se taimi tātou te toi tusi lima ai e leo se taimi tātou te toi whapenai ona anga le anga atu a o le taimi o le whiwha manga loai o le taimi o le whialo whani o le taimi o le whengalenga lea whai mai le fionga le atua koinito ina ne i tau le angaina le ngā luenga a le atua i ia le li i ia le atua e matau tia le atua le whamanatu mai mo i tātou le aso ni a wau mea lava whai mele apostolo ua whaailoa mai e ana au auna ia tei mātou mana ia yo le lisi ngai sau nga whemelo tala apostolo i le ono sa i tele lua i le pua ngā tolu i le malaia i le atu vale i ia leli i le whaasaua ino i mātou i le tuina atu i mātou i whale pui i le whaale taupu lea o tangata i ngā luenga leanga i ia leli Alleluia a wā mātou te le tuina atu se mea tausua iai outou ina nei tau leanga ina le ngā luenga le atua Amen. In other words, the apostle says we don't want any people to find anything wrong with our work. Amen. So we don't have any problem with others. Meleo tala apostolo o mea uma mātou te whaailoa atu ia te outou na whaailoa mai e le atua iana au leo wa tutu lima mai mi ia leli o a mea ia lava le onsa e ile tei me ui ai tātou i pupua ngā e ile tei me o mai ile malaia ia te tātou e tei me o mai ile atu vale ia te tātou. Amen. And the Bible says in every way, the apostle says, we show that we are servants of God. Na mātou whaailoa atu ia tau tau kornito, o mātou o au ngā le atua, o mātou o le au whai ngā luenga whaatasim ke riso, o le mea lea mātou te le whaavaivai ai, we never give up. Amen. The apostle says, we never give up, even though we face troubles. Ni ele tua tusa pe mātou te whafsanga e mani whawhitau o ni puapua ngā all sorts of anything, any troubles. Amen. Nā lengo whai mai la apostolo i le ono sa i tele i puapua ngā i malaia le atu wale ea na sasaina i mātou na tuina i mātou i whale pui na wha leanga ina i mātou i eleli na iai tangata whaale taupu lea i ele tua o le ai oingal nā apostolo ina ia whapena o na au ne ngalo ia te tātou o tātou o le au whai ngaluenga whaatasim ke riso i ele li me leo tala la apostolo na sasaina i mātou na whaafale puipuina i mātou i ele li na whapena o na ti ngā tangata ia te i mātou o mātou o au nā lea tua mātou te whai ngā luenga mō ke riso mātou te whili ngā ma mātou loto te teli le ngai ele taimi e o mai ai puapua ngā ana whemela apostolo aina mātou mio mama i le poto o malawa i le whaapale pale i le anga malu i le ono sa i le anganga paia ai mai se o le alofa moni a Yesu ke riso le na vala awina i mātou le ngaluena. Amen. I ia le tua tele i o mea na ono sa i le apostolo ma le au whai ngaluena ono sa i le upu moni ma whaia mea uma i le mana o le tua a wā le a upenga o le a mio tonu pe i upo le apostolo polo i ia le li
o le tu tau matau ma le tu tauanga vale na fai lea ma na fai lea mi o tonu mo mato wa pe amen ni ia le atua tātou o leo whainga luenga whaatasim ke riso o le tātou wa upenga lea o le whaia o le ami o tonu a le atua e te tau tala i le upumoni e te loto tele ai le mana mai le atua tātou te whaai loa atu le ami o mama tātou te whaai loa atu le poto umalava tātou te whaai loa atu le anga malu tātou te whaai loa atu le whaapale pale i le anganga paia ai ta aui mea umai le alofa moni i ia le li i ia le tua la ngai loa loa alofa moni le i au ngai oinga e le i loa sau alofa moni i le tele ni au tātou upu ameni i ia le tua praise the Lord o tātou o le au whainga luenga whaatasim ke riso i ia le li mai leo tala la apostolo Paulo mea malava na whaalenga ina i mātou i ia le li i le tau le leia ma le tau le ngaina peisea i o e whaasese ai whaamaoni lava i mātou amen i no e taimi e te tātou te savalia ai taimi whaape i ia le li mai tau mai a tangata, mai tau mai a lolangi, peisea i tātou o e whaasesei. Ai whai mai tala tuspa ia, ai wha maoni lava. Amene, i le vi ia po le wha leanga ina, i le tau le leia po le tau leanga ina. Peisea i o e whaasesei, ai wha maoni lava i mātou. Amen. E wha pena o malfo launga male, tātou au nanga i le li. Ei teime mai tau mai tangata ei teime whaapea mai laulang o le mako i kau whaasesea o le wari i. Aia, i le tau le leia po le tau le ngai, i le vi ia po le wha le ngai. Peisea i o e whaasesea ai wha maoni lava i mātou. Wha maoni lau whaipa, wha maoni lau wala awina, wha maoni lau mea nofa, wha maoni lau tāleni. I ieleli, because some people honors us, I iele tua, and some people shame us. Some people put us to shame. Some people say good things about us. Some people say bad things about us. Amen. And some people say that we are liars. And yet, we are speaking the truth. Hallelujah. Peisea i o e whaasese ai whaamaoni lama i lātou. Tātou whaalongolongo le upo le tua le mitai. O tātou o le au whainga luenga whaatasim ke riso. Peisea i ua le iloa. A ua lau iloa. Hallelujah. Mai peisea i aoti. Ai whaauta foi. O lo ola lava i mātou. I ia le li. Peisea i ua o a inga. Ai le fasiotia lava i mātou. Praise the Lord. Mele aua te popole. O le hale tūlanga o maonga e o iai lau fōlaunga ma lau savalinga whaatotua. Le anga o mea e tutupu lo tātou wala o ina. Ai aua nei malu. E le ulo fili leisi tangata. E o ngā watu tai au ni. A wā tātou te le utau ma tangata. A o li sili ma whai pule ma ngā ngaleanga ma mea umalawa. O le nei po li umi o lo tātou tauina o tauina. Mai leo tala le fionga le tua. Peisea iwa le iloa i tātou. Au te wha manatu atu ia te o toko mito. A ua lau iloa i tātou i lumo o sila whanga i owa. Peisea i aoti. A o lo ola lava i mātou. Kei loa i kaimu. Whaapea tangata ua wo o mai le whaavai a te i tātou, wo o mai le musuai a te i tātou, wo o mai le oti a te i tātou, a whemetara la apostoli. A olo o ola lava i mātou. Peisea i wa o aina, a e le i whasi o tia lava i mātou. Ni ele li a tonu e le o tangata e lau i loa i tātou. Ni ele li a tātou tangata wa lau i loa.
I o la le fionga pa ia le tua. Peisea I ua leiloa a ua lau I loa. Peisea I auti a ola lava I mātou. Peisea I ua o ina a e le I fasi o tia lava I mātou. I ele li. So maybe we are not known, but we are well known. Why? Because we are the sons and the daughters of the Most High God. Amen. We seem to be dying. Amen. But we are surviving. Amen. We continue to live. We are punished, but we are not killed. Amen. Mele o tala le fionga le tua, mele apostolo, kornito, peisea I o whanoanoa. Ai le ai o loo oli pea lava I mātou, peisea I o matitiwa. A ua mātou whaatamau a inga nisi e toa tele. Ni ele li, peisea I ele ai sina meo ia te I mātou, a o loo ia te I mātou mea uko. Wow. Praise the Lord. Te Lord, sound the alarm. Tau tala I le upu moni, whaai loa le mana o le tua. Ua ke popole I tala tangata. Aua te popole I waainga tangata. E whemea al tala le whionga le tua. Ai Paulo, Kornito, peisea I o whaanoa noa a o loo oli bea I mātou. I ale ali. Peisea I o matitiwa I mātou. Aua mātou whaatamau a inga I mātou. Maua whaatamau a inga I nisi e tō teli. Peisea I ele eisina meo ia te I mātou. A o loo ia te I mātou mea uma. Hallelujah. That is so powerful. Matau tia, le ango tātou o le au whainga luenga whaatasi mkeriso. O ne a vea le wala awina ma mea te whaanoa noa ai. Whai le wala aua le tua ia te oi, ma mea te oli ai. Aua ne a vea le ngā luenga le tua ma mea e peisea I o tātou matitiwa ai. Ai whai maila fionga le tua, a ua whaatamau a inga ai mātou. Aua ne a vea le ngā luenga le tua peisea I o le eise meo ia te I tātou. A o loo ia te I tātou mea omai pei o le fionga le tua. Amen. O le atua na, o le keriso le na, o tātou o le au whainga luenga whaatasim keriso. Mele o tala le fionga le tua. Mele apostolo le kalesia Kornito, ua matou matua tau tala atu ia te autou. Ua whaaloto te le ina I mātou e le tua. Ma o mātou loto ina ia mātou tau tala atu ia te autou. Ina ne I autou watu wali. I ele li. Ina ne I autou popole I se mea. Ina ne I whaamatau wina autou. I ele li. I ele tu a fe metala la fionga le tu a ele o se mea ia. E atu wale ai autou. I ele li. Ele o se mea whaaloto vai ai autou Kornito. Le ai. Mele mātou te matua tau tala to ia te autou. Ele o I mātou ua autou watu vale ai. A o autou lava loto. Ua autou watu vale ai. Ameni. O le upu nā le tua. Na ia whaapea tua ai. Le ai li Kornito. O whaatoa e le tua le loto ni. O whaaloto te le ina I mātou e le tua. Le anga e le o I mātou o autou watu vale ai. A o autou lava loto. Mo autou watu vale ai. I ia le li. Mai le o tala le fionga le tua. Mai le upu le apostolo Kornito. Ia whaatele ina mai fo I autou loto e taui mai ai. Wow. O a mai lau loto I ngā ruenga le tua. O a mai lau loto I le wala aua le tua ia te oi. Amene. O a mai lau loto I lau whaiva I totono o lau ai. Amene. O a mai lau loto I le tautuaino le nuu. O a mai lau loto I le tautuaino le kalesia. Amen. I ia leni. Ma naia te le whaminato le apostolo le kalesia. Mea lea, ma matua I whaaloto tele I mātou e le tua. Mātou te matua tau tala atu ia te autou. Le anga ua, o whaatele ina o mātou loto. O mātou loto te tele.
Matuina le tua le toa ia te imato. Le anga ele o imato li kornito na woto watu atu vale ai. A o tau lava loto. Ia leli. Praise the Lord. Mai leo tala apostol. Ia o tau loto te tele. Ia wha loto tele ina o tau le ngaluenga. O tau o le au whai ngaluenga wha tasim keriso. O me lai o le. E la wha umal tato wha lai au nei tai au. Me lai o tala ala apostolo i le kalesia. O le manai e o le mele au whai tau ana po le mele. O le ata o le malu o le atua. O tātou o le malu wha le nganga e fio ai le nganga o le atua i ate tātou. I ia leli. Mai leo tala le fionga le atua. Mai Paulo Kornito au atu te amo wha alenga tasi mai le talitonga. I ia leli. Awa pe wha pe fea ona wha atasi o le ami o tonu ma le ami o le ama. Pe wha pe fea fo'i ona ma futa o le malamalama ma le pōliuti. Aua tau te amo wha atasi mai le talitonga. I ia leli. Tātou o malu e fio ai le tua. Praise the Lord. Amen. Tātou wawa ai lai whai upo suma lima. O loo matua i au ili mai e le fionga le tua. O le matua i pepelo au tangata leo satani. Hallelujah. Pe whape whea fo i ona lotonga tasi o ke riso ma peli ala. O le upuna le itono le fionga le tua. O mapeso. Lale wingo le. Lale wingo le. O le upulea sau whasa moe to ina. Peli alo. E te ua whaila uso suenga. So le olo tala noa i asatani. E pei o la Paulo. Aua ni o tau wamo whaalenga tasi maele tantonu. Amen. I leanga ele mawhai ona. Ele mawhai ona whaatasi o le ami o tonu ma le ami o leanga. Ele mawhai foi ona mafuta whaatasi o le malamalama ma le pōliuri. Ai o me lalo fai po suma lima. Fai me leo tala Paulo i le kalesia. Kornito. I ia leli. Pe whape fea foi ona lotonga tasi o ke riso ma peli alo. Pe aliliu loala le upule le siona winga. Pe whape fea foi ona lotonga tasi o ke riso ma satani. Amen. Meleo tala le pionga le tua. Kornito. Pe whape fea foi ona tofu sia whaatasi o le talitonu ma le ua le talitonu. How can there be unity between Christ and Satan? No. Amene. O le winga le tala. Ele whapena ona whaatasi la mio leanga ma le amio tonu. Ele whapena ona tu whaatasi ele tu le malamalama ma le pōliuri. Ia le atu, le winga na tala le apostolo. Awani o tātou wamo whaatasi, whaalenga tasi. Ma e le talitonu. The devil is a liar. Ole upu e peru. Le nga whaali liu ma e to ina le sau e le afionga le to whai mai. Pe whape whea foi ona loto ngā tasi o ke riso ma peli anu. Whape so? Ai te o whaila usosu e ngā ole upu e peru e tau ole Pilaio. Ia whasa mo ele ngai toi ila ngai mo ole upu leo peli alu. Pa o lo refer ya satani. He's a liar. Which means worthlessness. Ia ai ngā wha ngā ele au skola le term le. Ele upu e peru o le Pilaio. Ia le whasa mo nei toi ina ole peli alu. Ia ngiki o kau e lau whai tau stemi e kau whaapasi. Ele e o ngai kalangoa me ya satani. Amen. O lo refer le devil. It refers to the devil or the enemy of Jesus Christ. Ia leli. Pilaio, whasamoa nei toi ina, pelialo, o lona winga, o lo tala noa ia satani. O ia o pepelo. Awa nei pelo mia i tātou e ti apolo. Ia leli. Awa nei whaalataina i tātou e ti apolo. Mea nān whai mai el tala ala apostolo ia Kornito. Kornito.
o tātou o outou o malu e fio i le nganga o le tua. O outou o tangata ami o tonu. Aua tau te amo whaalenga tasi ma e le tali tonu. Le anga i le whaatasi lea, le ami o tonu ma le ami o le anga. E le mafuta foi lea, malama ma le pou liuli. I ia le li, whaapeo ai, whaapeo ke riso ma pe lialo. E le mawhaio na whaatasi. Aleluia. Amene. I ia le li. E le mawhai foi ona. Whaatasi o le tali tonu ma le ua le tali tonu. I ia le li. I ia le tu. Awane ngalo ia te tātou mea na praise the Lord. Pe melola ia tala ale apostolo le kalesia. Ko nito pe whaape fea foi o na loto whaatasi o le malu o le tontukua. Wow. O outou o le malu o le tua soifua. Feta lai mai ai le nganga o le tua. O te nofo i to tonu ia te outou. O te savali to tonu ia te outou. E whai au mo latou atua. E whai outou mo latou e whai le atua mo outou atua. I ele li. Whai mele i o le fionga le tua. E whai outou mo mona tangata. O lo tala noa mai ai le tua. Ameni. E whai tau whai ukuna suma leo. Whai mea. Pei o na wheta lai mai ai le tua. I ele li. I ele tua. E whaapea foi o na loto whaatasi o le malu o le tontukua. E le mawhai. A leo whata oto mea le fionga le tua mo tātou tai au nei. E le mawhai o na whaatasi o le malama ma le pōriu. E le mawhai o na whaatasi o le malu o le tua mo tukua. Ameni. Aisea. Lea lang whai mai lo le tua i le apostolo. Apostolo whai atu le kalesia. O i la tau o le malu o le tua soifua. Te talai mai ai le nganga o le tua. O te nofo i totoni a te utou. O te savali atu fo i totoni a te utou. E whai fo i outou mo tangata. Amen. We are God's temple. Cannot have anything to do with idols. We are the temple of the living God. Why? God said, I will live with you, I will walk with you, I will be with you, and I will be your God, and they will be my people. Wow. I ele atua. O le atua na. O lo whai ma. O lo o whai mo tatou whaawai papa. I ele ni. Me leo tala la apostolo le kalesia konito. O lea ia oma iai outou nai to tonu ia te outou. Mai outou ma vai mai. I ele ni. Leanga o wheta lai mai le atua. Au a fo i tau te papa i atu i se mea leanga. Ona o talia ai leo outou. E whai fo i outou mo o tangata. I ele tua. Ameni. Ia tātou whai tete. Awani o tātou wamo whaalenga tasi mai le talitonu. Hallelujah. Amen. O le atua na le tātou te au nai. O le atua na le tātou te ngā lulue ai. I eleli. O tātou o malu pa ia o le atua. Amen. Mai leo tala la posto konito. Mai le atua e whai o tau mo ua tali. E whai foi o tau mo ua whawhine. O le atua o le ona le mā losi umalava. Amen. Auani o tātou wamo whaalenga tasi mai le talitonu. Ia una ia i tātou e ngā lulua e whaamaoni mo le atua. O le a o mai leo tuspa ia i ate i tātou. O tātou o la au whainga luenga whaatasi mkeriso. Ia whaamalosia ia una ia i tātou e ngā lulua e whaamaoni mo le atua. I ia leli e peiona au mai e le apostolo. O lo fata oto mai ai ni so tanga o lo fa penaona au mai ai
lea lofa whaamaoni o le atua ia te tātou. Amen. A wao le lea lofa o le tasi leisi. Mai le tala le fionga le atua o se whailonga leo lea. O le talia ina fua e o tau o le alofa tu no o le atua. Leanga o le atua o ia o le alofa lava ia. Mai leo le apostolo Kornito. O le aso le nei, o le taimi le nei, o le tausanga le nei. O le wha o la tanga mo o tau. Mi ia leli, e wha lia i le wha maoni. E le na upu. Hallelujah. Amen. Nongo winga ale mo ila olofa. Botalia ina fua ya ule alofa tu no le tua ole winga tonu lava le olfa malosi ma la apostolo. Amen. Mai au mai ni so tanga le lei mo le kalesia. Ina ia lofa le tasi leisi ole fa ilonga na. Ole talia e o to ole alofa tu no le tua. A ia awane ia. Mai le apostolo Kornito ina ne italia ina fua e o to le alofa tu no le tua. Pe ai ai le fe vai vai a inga, pe ai ai le mataua, pe ai ai masenga ya te utou. A le asol nei, o le faa o la tanga mo o tou. Mi ia le li. Mi ia le atua, o se mea e matua maasiasi, pe a o oina. Tau faa valea le stangata e le stangata. Ai mai se uso matua faa fine ya ke riso. Hallelujah. Yeah. Ai mai se fo. Leanga le fai mai le fionga le tuole sa tatou fa so tuole. Mai le fa malo se la apostolo le kalesia. Aua ne yo to wamo fa lenga tasi mai le tanton. Fa manatu mai Paulo le kalesia. Ele pei tatou o tangata le fa fuatu ma le kalesia. O le winga tonu lava leo lea. O le fa malo si mai le apostolo. O ea mio leanga po o ea mio le tonu. O le a fai mo i, le fai mo i la tau lea. Le tofi o le malo le tua. O le a le maua i la tau le whaavavau ma le mamalu o le tua. Amene. Ni ia le tua. E le mawhai ona whaatasi o le malamalama ma le pōni uni. E le mawhai ona whaatasi o le a mio tonu ma le a mio leanga. E le mawhai ona whaatasi o ke riso ma peili alo. I ia le ni. Amen. Awane o tātou wamo whaalinga tasi ma ele talitonga. O le taura inga ato o tātou whaala i au nei tai au. O le tangata talitonga. Tātou o le au whainga luenga whaatasi mkeriso. Ia o lo tātou wola ina le o langa po le soifuanga whaaleanganga. Ia tātou alofa o le tasi. Ia whetau sia i le uso i le whaamao. Ia e mawhai ai. Ona tai e seina i tātou mai le pōliuli, mai le amio leanga, mai le pepelo umo satani. Aia a vea i tātou mo ke risianu. O lo tātou iai le lalolangi pongisa. E whai tātou ma malama i le lalolangi pongisa. I ieleli. O tātou whala i auna nita e au, ina ia mawhai ona awane i wha avea listangata mo tātou whili, awane i avea listangata ma mea i le mawhai e ona release o le wha mangalo, i ia le atua, o tātou o le au whainga luenga wha atasim ke riso. Mai la fionga le atua, Paulo le kalesia Kornito, o te matua ai oi atu ia te outou, ne italia fua e outou le alofa tu noa le atua. Mi ia le li, mi ia le atua, mātou te le tu ina atu se mea ia te outou e tau sua iai outou. Hallelujah. Aisea, Kornito, ne itau le angaina le ngā luenga le atua. Samoa, lau o le tala le lei, uso matua whawhine ia ke riso, aua ne i tau le ngaina le ngā luenga le tua. I ia le tua. Mea le anwhai mai ei Paulo le kalesia. Wā mātou te le itu ina atu se mea e tase i tausua iai o tau. A o le alofa tu no le tua.
lea o tātou manuia ai, lea o tātou maua ai mea uma, o le whaailonga lea, o le tātou talia ina o le whaolatanga Iesu Keriso. Le al whailonga, o le wheawa ta, o le whaaloalo o le tasi, o le alofa o le tasi leisi, o le whetausia, i ia le li, o le nofo whelofani o le uso, i ia le atua, me leo tala la fionga le atua, mai Paulo, a wao mea umalawa, ua whaailoa mai ana au auna, o au auna le atua. Hallelujah. I ia le atua, i lea, i le ono sa i tele, i puapua ngā, i malaia, i atu vale, i le whaasawa aina, i le whaaleanga aina, tuina le whale pui pui, i le whai mai o le au whaale taupulea, i ngā luenga leanga tangata, na mātou ono sai ai, na mātou mata ala ai, i le amio mamā ma le poto malawa, i le anga malu, ma le whaapale pale i le anga pa ia, ona o le alofa moni ata o tau, uso matua whaafine i le li. I ia le atua, o le whala i auna le apostolo le kalesia, whapena fo i le whala i au, o le sosoani mai le atua mo i tātou. Ina ia tātou talia moni, le alofa tu no le atua. Lea, i le upu moni, i le mana o le atua. Whai mai le apostolo Paulo, a wala mato wa upenga, i le tū tau matau po le tū tau anga vale, o le amio tonu o le atua. Amen. Whai le amio tonu o le atua mo tātou upenga. Mea uma tātou te savalia, mea uma tātou te ngā lulue ai, wa tātou whaai unga ma tātou filfilinga. Whai mai le apostolo i le kalesia Korinito, a wana whai le amio tonu. Ma upenga ia te mātou le tūtau matau ma le tūtau anga vali. Peisea i le waainga tangata, peisea i o e whaasese, ai wha maoni lava i mātou. I le vi ia ma le whaaleanga ina, i le tau le leia ma le tau leanga ina. Amen. That is our weapon. Hallelujah. The righteousness of God. Hallelujah. Ngā la whai mai la apostolo ina, i le vi ia po o le whaaleanga ina, i le tau le leia po o le tau leanga ina. Peisea i o whaasese i mātou, ai le ai Korinito, na wha maoni lava i mātou. Peisea i ua lei loa i mātou, a ua laui loa i mātou. Peisea i aoti, a o loola lava i mātou. Peisea i wa o ina, ai le i fasio tia lava i mātou. Amen. Vi ia le atua ole ai o inga le ala apostolo. Peisea i o whaanoa noa i mātou, a o loo oli i mātou. E kalesia, o le whaamanatu nā mo tātou. Ina ia tātou matala, ina ia tātou tatalo, tātou wawa ai atu i le tua. Mai leo la apostolo, Korinito, peisea i o matitiva i mātou, a ua whaata mao a inga ina i mātou e le tua. Peisea i ua le aise mea ia te i mātou, a o loo ia te i mātou mea uma, te iloa, a ia te oe le tua, o ia te oe mea uma. Amene, a le ai le tua, e le manuia la tau mawhainga. A le ai le tua, e le manuia lo aina. A le ai le tua, e le manuia le ngā luenga le tua o lo tātou ngā lue ai. O tātou o le au whai ngā luenga whaatasi ma Keriso. O le a lava, le matātā lo e ngā lue i to tono ngā luenga le tua. Whai a o ngā sosa, skula ki, o le au kuka, o le au leo, o le ti a kono a o fai se au, fai evangelia, misionare. Hallelujah. Fai maila ia o le tala le fionga le tua. Maile apostolo le kalesia, Korinito, le mea lea, mātou te matua tau tala tua ia te autou, ma ia autou loto te tele. Amene, i ia le tua, aua le atua tu vale autou. Ni ia le li. Wa pei la ai oi le apostolo i lana whanau pa. Amene. Ia whaa loto teleina o tau.
ina ia maua e o tau le tau i o lo whaatali mai mo o tau le langi. I ia le atua, tali tonu pea, whaatua tua pea, aua tau te amo whaalenga tasi mai e le tali tonu. Le anga ele mawhai o na whaatasi o le ami o le anga ma le ami o tonu. Ele mawhai foi o na whaatasi o le malama lama ma le pōliuli. Whaapei o ke riso ele mawhai o na whaatasi ma sātani. Ia pole upu e peru ngai whaasa mo nei toi ina. Ele mawhai o na loto ngatasi o ke riso ma pelialo. Pelialo o le upu e peru le ngawha ingoa mai ele. E nai toi ina le upu e peru le o le pilaio la. Au lo refer ya satani. Ele mawhai. Ele mawhai on whaatasi o le malamalama ma le pōliuli ami o le anga ma le ami o tonu. E pei o ke riso ele mawhai o na whaatasi ma pelialo po satani. Ele mawhai foi o na whaatasi o le talitonu ma le ua le talitonu. Praise God. Amen. Ia o tātou devotion na neita e au. Ina ia mawhai o na whaaloto teleina i tātou. Ina ia whaamalosia mauna ia i tātou. Ia tātou loto ngatasi ele ngā luenga le atua. Ai maiso le tautua ino le atunu. Tautua ino le kalesia. Tautua ino le company. Tautua ino lo ainga. Amene. Whaapei o na. Whaapei o na. Ele mawhai o na loto whaatasi o le malu malu. O le atua ma tupua. Ele mawhai. Amene awao lea. Awao le malu malu o tau o le atua soifua. O lo nofo ai le atua i totonu ia te outou. Ua whai foi outou mona tangata. Amene. Vi ia le atua le tae o le tātou. O le upuna le atua mo tātou. Ina ia awane i eise mea. Tau leanga ina aile ngā luenga. Awane eise mea tau maua lalo ina aile fina ngalo le atua lo tātou ngā lulue ai. Awane eise mea tau whaatau wa aina ai le ke riso. Le ua pele i lo loto ma lo fina ngalu. Awa, fai maile o le whai ungo le tātou tu swai tau. Fai maile ai o Paulo le kalesia ko nito. E fai foi o tau mona tali. Mona fafini. Ua feta lai mai ai le anganga o le tua. Amene. O le tātou whaasoana nita e au le upuna le tua mo tātou sa mo le atunu pele. Ia manu teleina ti ute mawhaiva o le nei aso. Alofa mai le atua. Tai atu lo tau seifua i sa pati o mua mua. Ia iai le anga le lei o le atua i tape na nga uma. Ia mai se foi o au na to tofia le atua lo tuintangi olo. Ia wase upu ma le nufo ali ia le atua i toma tau ai pea le kalesia ke riso. Au tātou whea ngai pea ma whainga tā ma puapua ngā o tātou savalinga. Ia manuia tele le whaai ungo neiva yaso. Ia iai le anga le leo le tua i to tono ainga te tas. Whaftai atu si o tātou ainga i lungo penga te whailangi. Le lau o le tala le lei. Wha manuia le tua ia te oe malo ainga. Awane ngalo ia te i tātou. Whai maila e au ngania le apostolo le kalesia. Awane o tātou wamo whaalenga tasi mai le talitono. Wha manuia tele le tua. Soifua mai ia manuia. Tamale ni tai au. Tuina atu lau e kalesia. Tuina atu o tangata le tua e o ma le manuia. O le tatalo le tua o i lava o whaafonga mai mo mai. O iaise mana o nga whaapitoi lono loto. Fesoasoani atu le tua lo mana. Pa i atu le tua lo a au whaiva venga. Tali le tua e tusa ma le mana o le tua. Tali le tua e tusa ma le mana onga. Tama le tina le na, le whanau, le ainga le na. Tuna atu le tua umanuia i lunga ia te ila tau umalawa le li ie. Whamangalo i mātou le li ini o mātou whale tonu. Ui mangalo i mātou umai le toto o le mātou a li i o Jesu Keriso. O lo le tamai mamoi. O le toto i ai le ola, o le toto lo i ai le mana. O le toto lo i ai lau whaasa o lo tonga. Mātou te manuia ai. Whamanuia le tua i au na ngālu lue. Au na fola fola o le tala le lei. Ia i ai le tua umanuia ia te i mātou umalawa. Whaaftai le tua i la upu.
Tō matauina I pea, matapasaina I pea le tua le mātou wola whalwhatua tua. Ia mai se le tua, ia mātou mana tua pea. Le na maliu whaafa wa I lungo le sātau. A wau mātou wang sala mo mātou soli tū la whonga una lawa le tua. Lea mātou wala au le li whatasi mo mātou mana o ngalilo. Tō mawatu ia te oile vi inga nei maso mai o oile whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward.
can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.